incwadi kaJohane wokuqala isahluko sesithathu ivesi lesine. uJohane wokuqala isahluko sesithathu ivesi lesine. Bonke abenza isono beqa umthetho, ngokuba isono uweqa umthetho kaNkulunkulu. Bonke abenza isono beqa umthetho, ngokuba isono uweqa umthetho kaNkulunkulu. Lesi sihlabelelo ekade sisihlabelela besingahlabeleli esikhuluma. Lapha uShembe wayengahlabeleli, wayeshumayela khuluma indaba. Sithi lesi sihlabelelo, Nkosi nika izindlebe zethu ukuzwa izwi lakho. Nkosi nika izindlebe zethu ukuzwa izwi lakho. Sibambe singayeki imiyalo yakho. Sibambe singayeki imithetho yakho. Sibambe singayeki izimiso zakho. Noma sibamba liphunyuka, kodwa masingayeki. Noma sibamba liphunyuka, kodwa masingayeki. Noma sikholwa, kodwa ekukholweni kwethu sisithole sesenza izono, kodwa masingakuyeki ukukholwa. Ngoba umthetho kaNkulunkulu uludondolo oluhle. Umthetho kaNkulunkulu, ukukholwa kuludondolo oluhle uma lihamba ngemiyalo yakho. Ukukholwa kuludondolo oluhle uma lokho kukholwa ukukholwa okuhamba ngemiyalo kaNkulunkulu. Ukukholwa uShembe, ukukholwa kubanika ithemba abakuphethe. Ukukholwa kukunika ithemba lokuthi uma ngikhuluma noNkulunkulu uzongizwa. Ukukholwa kumnikeza ithemba lokuthi uma ngiya ngesikhathi sengiya ezulwini ngiyobona umuzi oyingcwele. Ukholwa lokho. Uthi-ke uShembe, ukukholwa kubanika ithemba labo abakuphethe. Ngakho-ke kufanele sibambe ukukholwa singakuyeki. Sikubambe singakuyeki ngethemba. Ngoba ukukholwa kumnikeza ithemba lowo osuke ekuphethe. Isihloko bengikhuluma ngaso yilesi esithi inkinga yokukhuliswa ngokwenza isono. Inkinga yokukhuliswa ngokwenza isono. Useshilo uJohane lapha ukuthi isono ukweqa umthetho kaNkulunkulu. Isono ukweqa umthetho kaNkulunkulu. Uma ungawulandeli umthetho kaNkulunkulu, ufundiswe ukukholwa kokukholwa ukuthi ungakholwa.
ukukholwa ongawulandeli umthetho kaNkulunkulu ukufunda ukukholwa ukuthi ungakholwa. kuMateyu 15 verse 8 to 9 uJesu uthi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo kepha inhliziyo yaso ikude nami, bangikhonza ngeze, bafundisa izimfundiso ezimiyalo yabantu. uJesu laba bantu bangidumisa ngezindebe zomlomo kepha inhliziyo yabo ikude nami, ngoba bangikhonza ngeze, bafundisa izimfundiso ezimiyalo yabantu. That's very painful. Ukuthi ufike ungene esontweni ukhulume ngoNkulunkulu, umbabazi uNkulunkulu, noma ukhulume ngoJesu, umbabazi uJesu, noma ukhulume ngoShembe, umbabazi uShembe, uthi uShembe unjena ubabaza uShembe, kodwa umlomo nje yambuqa. Inhliziyo yakho ayikho ekukholweni, inhliziyo yakho ayikho emiyalweni kaNkulunkulu, ngoba ukukholwa wasezulwini kugcina imiyalo kaNkulunkulu kuphela. Awukwazi futhi ukuthi ukushintshe ukwenze enye into. Ukukholwa kugcina imiyalo kaNkulunkulu. Without imiyalo kaNkulunkulu, lokho kukholwa uthi uyakholwa akukho. Kodwa la emhlabeni, la emabandleni, noma ngabe uKristu, noma ngabe uNazaretha, abantu bafundiswa ukukholwa ngezindebe zomlomo. Ukukholwa okuphakathi kwethu ukukholwa kwezindebe zomlomo. Akukho ukukholwa okusho uShembe ethi mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe anilobala yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke uThixo wenkosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe, akakuyamukela imithandazo yenu, akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe niyigcine. Yonke into ekukholwa uShembe uyisonge kulamavesi amabili eSabatha. Konke ukukholwa kwethu, konke ubungcwele bethu kusongwe kulamavesi amabili eSabatha. Mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana, nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wenkosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe, akakuyamukela imithandazo. Noma abe siyathandaza uNkulunkulu, kufanele ukuthi sithandaza nje ezihlahleni. Akukho sibusiso uNkulunkulu oyosehlela, osehlisela kithi uma ngabe singamdumisi ngemithetho yakhe. Manje ke asimdumisi uNkulunkulu ngemithetho yakhe, simdumisa ngemiyalo yabantu. Uma ethi uNkulunkulu ungangeni nezicathulo endaweni engcwele, uma ethi umuntu ngena nezicathulo endaweni engcwele, uyangena endaweni engcwele ngoba ulandela umyalo womuntu. Uma ethi uNkulunkulu ungayidli ingulube, ethi umuntu idle ingulube, uyayidla ingulube.
kodwa umbize uNkulunkulu umdumise kodwa uyizingulube ngoba uhamba ngemiyalo yomuntu. Uma ethi uNkulunkulu ungaligundi ikhanda, efike umuntu eqoqe ethi gundani ikhanda, kodwa nimdumise uNkulunkulu, nibabaze nikhulume ngoNkulunkulu, kodwa nimdumise uNkulunkulu. uNkulunkulu nimdumisa ngezindebe zomlomo, kodwa imiyalo le othena uNkulunkulu mdumiseni ngayo nimdumisa ngemiyalo yabantu. Kukhona abantu abaningi abazalwa esonweni kodwa bazi ukuthi bangamakholwa ngoba bazalwe emfundisweni yokuthi dumisa uNkulunkulu ngezindebe zomlomo, kodwa uhambe ngemiyalo yabantu. So uma umuntu ezalwa kuleyo ndawo akasazi isono, akayazi into uNkulunkulu ongayifuni, akayazi. Kukhona abantwana abaningi abathi bezalwa beyokufunelwa amabhulukwe bengabantwana babantombazana, akakaze esifake isiketi kusukela ezalwa egoniwe, wagona efake ibhulukwe, ekhule efake ibhulukwe, eze esikoleni efake ibhulukwe, eze beyintombi efake ibhulukwe, ebe yinkosikazi efake ibhulukwe. Kodwa lo muntu ukholiwe, uyamdumisa uNkulunkulu, akazi ukuthi lento oyenzayo iphambene nomthetho kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu umfundiswe ukuba emdumise ngomlomo kodwa ehambe ngemiyalo yabantu. UDuteronomy 22 verse 5 kuthi owesifazane makangagqoki okwendoda, nendoda ayingembathi ingubo yowesifazane, ngokuba yilowo nalowo owenza lokho uyisinengiso kuJehova. Kusho uJehova. Owesifazane makangagqoki okwendoda, nendoda ayingembathi ingubo yowesifazane, ngokuba yilowo nalowo owenza lokho uyisinengiso kuJehova. Bangaka abantu besifazane abayisinengiso kuJehova ngaleli vesi nje? Bangaka abantu besifazane kodwa abakwazi lokho ngoba bazalelwe esoneni, bakhuliswa isono, bazalelwe emfundisweni ekwenzeni into eyisinengiso kuJehova, kodwa baya emasontweni bafike bamdumisa uJehova ngezindebe zemlomo yabo. Bamdumisele ngezindebe zemlomo yabo. Abantu abaningi baphuca amakhanda, izingane zizalwa iphuca amakhanda, zikhule iphuca amakhanda, kodwa azazi ukuthi uNkulunkulu kuLevi 19 verse 28 uthena umuntu, verse 27 uthena umuntu engaphuculi ikhanda lakhe, umuntu engasiphuculi isilevu sakhe. Kusho uNkulunkulu. Uthena uJehova ulokhuza uJohane, uthena uJohane ukwenza isono ukweka umthetho kaNkulunkulu. Angakwazi ukushintsha lokho ngoba kunjalo. Ukwenza isono ukungawugcini umthetho kaNkulunkulu. Ukwenza isono ukuthi uma uNkulunkulu ethi into ethize angiyifuni, wena ungaba nendaba nalokho uyenze lokho. Manje bangakanani abantu besifazane abasondayo kodwa abayisinengiso uNkulunkulu.
Uma umtshela lento uyathukuthela ngokuthi uyesaba manje ukuthi uyikhulume lento ngoba lo muntu lona ukhuliswe ngaso lesisono. Uyabona umuntu uma ekhuliswa ngesono bese uyamtshela ukuthi isono lesi uyathukuthela ngoba ukhuliswe ngesono. Inkinga yokukhuliswa ngesono. Uma ukhuliswa ngesono awukwazi isono usazi ukuthi isono ngoba kume umfundisi phambi kwakho wakukhulisa ngalesi sono. Kodwa wayesethi dumisa uNkulunkulu uze esontweni umdumisa uNkulunkulu usho yonke into kanti umdumisa ngezindebe zomlomo wakho. Kodwa imiyalo ohamba ngayo imiyalo yabantu. Akusiyona imiyalo kaNkulunkulu, imiyalo yabantu. Kodwa wena uyamdumisa uNkulunkulu ngezindebe zomlomo wakho. Uyangena uhlabelele usho yonke into upilinge phambi kwabantu wenze yonke into kusuka abantu bezofakaza benze yonke into bamdumisa uNkulunkulu ngomlomo. Ngoba yonke lento eniyenza uNkulunkulu akanandaba nayo. Noma ungaba phambi kwabantu upilinge ube nezilimi ube wenzani ulokhuza uvusa abantu wenza yonke uNkulunkulu akanendaba ngoba yonke lento oyishoyo akakaze ethi uNkulunkulu ikholwa. Akusho ukuthi leyo nto uNkulunkulu ungcwele. Namhla bonke abantu njengoba ngeke ngasho ekuseni kuLevi 19 verse 27 28 ukuthi anikudilinga amakhanda enu emaceleni ungoni isilevu sakho emaceleni anikuzicaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo ningazilobi amabala nginguJehova. Kusho uNkulunkulu. Kodwa wena uyaqhamuka uze lapha uthi hayi uJesu ngiphila ngaphansi kwaJesu, uJesu yini, ushembe uyini. Kodwa uthena uNkulunkulu umuntu okholwa kimi ukholwa kimi ngokugcina imiyalo yabantu. Musa ukungidumisa ngomlomo bese wena uhamba ngemiyalo yabantu. Musa ukungidumisa ngomlomo, Musa ukungidumisa ngezindebe zemlomo bese uhamba ngemlomo yabantu. Ushembe has given us a very clear principle, basic principle. Mesabeni uJehova ngokugcina imithetho yakhe owanilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose ukuze ukudumisa kwenu kwamdeleke kuThixo enkhosi. What a pushing. Ukuthi manje obasidumisa njena ukudumisa kwethu kwamukelekile kuThixo enkhosi ngoba simdumisa, we praise him by keeping his laws, by keeping his commandments. Yabo. And in so doing uNkulunkulu uhlala phakathi kwethu. Usho njalo ushe. Uthi lapho bekuthene khona. Akabheka amehlo akhe uNkulunkulu. Ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Kodwa abeke indlebe yokuhlabelela kwabamesabayo. Ababhekayo ukuthi iluphi usuku olwamiswa uNkulunkulu ngeqiniso. Ngoba usuku olwamiswa uNkulunkulu ngeqiniso yiSabatha. Bonke lokho kusho ushembe ukhuluma ngomyalo kaNkulunkulu ukuthi lapho bebuthene khona begcina umyalo wami, lapho bebuthene khona, lapho bezosonta khona besonta ngokugcina umyalo wami. Uthi uNkulunkulu akababheki ngamehlo kodwa ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Umakoti mayebheka umyeni wakhe omthandayo. Yabo ushembe lapha is showing a very deep love. Lo makoti ehlonipha umyeni wakhe emhlonipha ngothando. So lapho bebuthene khona begcina iSabatha njengoba sibuthene sigcine iSabatha njena. uNkulunkulu uphakathi kwethu, abasezulwini baphakathi kwethu, izingilosi ziphakathi kwethu ngoba senza into yakubo.
senza into yakubo yabo ngoba konke lokho esikwenzayo sikwenza ngokugcina imiyalo yakhe senza into yasezulwini senza into yakubo kwezingilosi senza into yakubo kwabangcwele senza into kaNkulunkulu basho njalo uhlalele ngena wathi njengoba nibuthene njena ingilosi zigcwala zize zihlale phandle wathi-ke yonke into eniyenzayo ningabheki ukuthi yenzeka lapha esontweni kuphela yathi phandle yonke indawo kugcwele ingilosi ngoba zizobona into yakubo yenziwa emhlabeni. Isho njalo ingilosi kwasho ingilosi ithi ningathathi kancane nicabanga ukuthi ninodwa ngoba njengoba nilapha nje yathi ngisho umuntu uma ewumfelokazi efelwe bese efaka inzilo engezi la esontweni ngoba noma engahlala phandle lapho ohleli khona ugcwele ingilosi ngoba ingilosi zizolalela into yakwabo ingilosi zizolalela into yakubo nabasezulwini abahleli ezulwini bayeza phakathi kwethu bezolalela noNkulunkulu ezolalela ngoba uzolalela into yakhe uzolalela abantu abamkhonzayo uzolalela abantu abagcina isabatha uzolalela abantu abagcina imiyalo yakhe usho njalo usho ukuthi lapho bebuthene khona begcina isabatha akababheki ngamehlo akhe kodwa ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe kodwa kusoleso simo alalele abeke indlebe elalele ukuhlabelela njengoba kade sihlabelela nje besingahlabeleli abantu basemhlabeni sihlabelele abantu basezulwini sihlabelela nabantu basezulwini anibona nini anikaze nizwe ingilosi ihlabelela ihlabelela khona ukuhlabelela kwethu kunamaculo amaningi esesiwahlabelele lapha kade siwahlabelela njengoba siyesizwe sibone ingilosi iwahlabelela maye wahlabelela ingilosi bese kuvuma abasemoyeni ungababoni uzithawusa sasibona isimangaliso sisemhlabeni thina uNkulunkulu sibonise into eyisimangaliso and I'm very proud of that ukuthi uNkulunkulu usibonise into eyisimangaliso usibonise into eyisimangaliso thina wasibonisa into lapha wezwa ingilosi ihlabelela uphila wabona ingilosi ihlabelela uphila wezwa izwi lengilosi ihlabelela uphila wabona ingilosi isina uphila ungayiboni ngesibonakaliso ukuba abantu bayazi nabe bayasilalela because uma ungalaleli mina who else are you going to listen to uzolalela bani uzolalela bani uma ungalaleli mina uzomthatha umuntu emhlabeni ozokutshela indaba yasezulwini uma ungafuna ukutshela yini ngoba thina siyibonile ingilosi iphakathi kwethu siyalazi izwi lengilosi size silokhuze silingise siyakwazi siyalazi izwi lengilosi ihlabelela siyibonile ingilosi isina siyibonile ingilosi ishumayela ngoNkulunkulu lesikhuluma ngaye ingilosi isiyalile yasitshela ngendaba kaShembe wasezulwini ukuthi uShembe umi kanje uShembe uvela ezulwini sibonile izinto abantu basemhlabeni abangakaze beyibone ngisho eyibonakalisweni ngisho emaphusheni ngisho kuphi abakaze beyibone lezi zinto esiyibonile thina usho njalo uShembe
thina sivela kwelizayo. Ya, thina sivela kwelizayo. Sivela kwelizayo thina ngoba sibone izinto ezibona abantu sebafa. Thina sivela kwelizayo ngoba uNkulunkulu usibonise izinto ezibonwa abantu sebafa, kodwa noma sibatshela abantu abezwa abantu bacabanga siyadlala nje. Bacabanga ukuthi abantu siyadlala. Kungehla ingilosi emhlabeni izohlala phakathi kwethu. Ingilosi yehla izohlala phakathi kwethu because yayifuna ukuba sibe yi-link between okwasezulwini nokwasemhlabeni. We are the link between nina nabasemhlabeni. So ingilosi ize lapha yafika yahlala yakhuluma nathi yasibonisa zonke izinto. So that when we come to you and we talk to you, we talk about something which we do not simply believe, but which we know. We know it. Siyayazi indaba yokuthi la maculo esiwahlabelelayo ahlatshelelwe ezulwini. Hayi ukuthi sizwe ngendaba, siyawazi. Ngoba ingilosi ifikile yawahlabelela phambi kwethu, yathi bayawahlabelela, sezwe abantu basezulwini bevuma. Singalele. Sibonile isina ingilosi kwanyakaza indlu kwanyakaza yonke into. Singalele. Usho njalo she. Uthi thina sivela kwelizayo. Siyibonile inkosi yethu. Isho njalo ngithi washo kithi thina sivela kwelizayo ngoba izinto esizibonile izinto ezibonwa abantu sebafa. Kodwa uNkulunkulu uyibeke phambi kwethu wathi nansi ingilosi sayibona yaxoxa nathi yathi ezulwini uhamba kanjena batabami, ezulwini uhamba kanjena batabami. Napa abantu abasezulwini isono batabami sinje isono sinje. Ingilosi akaze isho batabami. Iyayithi nje ingilosi. Uyabona ingilosi mayisihleli nathi ihlala nje sengathi ihleli nabafowabo nodade wabo. Ma ikhuluma ngomama, nami ngikhuluma ngomama wamadube, nayithi mama wamadube. Ma ngikhuluma ngobabilanga, nayikhuluma ngobabilanga. Ngoba ingilosi iyakwazi ukuzehlisa. Yenzela ukuthi nathi sizicabanga ukuthi ifana nathi. Ayifana nathi. Kodwa usho njalo iculo lamaweseli lamaweseli. Lithi inkosi yehle emazulwini yazoba umuntu ebantwini. Yenzela thina bonindini. Inkosi yehla ezulwini
ngilihlabelela leli culo ngoba iculo kodwa thina sibone ingilosi yehla ezulwini yafike yazohlala nathi yaba umuntu ebantwini. It's a privilege which no one ever had. Look, you hardly get a person with that kind of privilege. Lapha ingilosi efike ihlale phakathi kwethu ihleke nathi ithukuthele sibone ukuthi ingilosi yenama kanjani, sibone ukuthi ingilosi ithukuthela kanjani, sibone ukuthi uma sisenza isono ingilosi icasuka kanjani, iphatheka kanjani, lento yenzeke phambi kwethu singalele. And you think ukuthi sifana nani, and uzo umuntu ekhuluma nje ekhuluma ukuthi oh Nkosi yami ungabe uyazi ukuthi ezulwini ngibaleke kangakanani. I may not be anything on earth, but we are something in heaven. Because if we're nothing in heaven, God would not have let the angel to come to us and stay with us, being alive. Not being against it. So uma ngikhuluma ngalento engitshela yona, ngikhuluma ngento engihluphayo ngoba ayikho enye into emhlabeni engiyifunayo, akho enye into emhlabeni enginendaba nayo, nendaba nokuthi ningena kanjani ezulwini. Nginendaba ukuthi lo muntu owehle ezulwini wathunywa phakathi kwethu ubuya nani ezulwini. And ukuthi ubuya nani ezulwini ukuyoya ngokuthi mina, how did I convey the message of God to you? How did I do it? Uma ngithi isono ungasenzi usenza uthi kaphatheke kanjani? Ngoba ngithi ungasenzi isono. Ngoba ngithunye ukuthi ngimtshele ukuthi ungasenzi isono. Ngithi bangcwele ngoba lo nkulunkulu esihamba nayo ungcwele. Abantu abafuni ukubangcwele. Abantu abafuni ukusuka ezulwini. Kulevi 20 verse 6 kuya 8 ukuthi nalowo muntu ophendukela kwabanamadlozi ubuya kubo ukuba aphinge, ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalowo muntu ngimnqume kubantu bakubo. Ngalokho zincweliseni nibe ngcwele ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu anogcina izimiso zami nizenze, nginguJehova oningcwelisayo. Nalowo muntu ophendukela kwabanamadlozi ubuya kubo ukuba aphinge nabo, ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalowo muntu ngimnqume kubantu bakubo. Ngalokho zincweliseni nibe ngcwele ngokuba mina Jehova ngiuNkulunkulu wenu anogcina izimiso zami nizenze, nginguJehova oningcwelisayo. Kusho uJehova kusho mina. Is Levi 20 verse 6 to 8. And ukhuluma nathi. Kodwa kunabantu abazalelwe emadlozini, abazalelwe abafundiswe ukuthi kufanele ukuthi bephinge namadlozi. Kusho uNkulunkulu leli gama ethi baphinge namadlozi asukile, kusho uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ukuyihlanganisa namadlozi ukuphinga namadlozi. Yini ekuhlanganisa namadlozi? Uyaphinga. Usho njalo uNkulunkulu kuLevi 20 verse 27. Uthi owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi bobulawa nokubulawa bakhandwe ngamatshe, igazi labo libe phezulu kwabo. Usho uNkulunkulu. Uma sesikhuluma leyo nto bethu abantu hayi niyehlulela. No, sikhuluma into esho uNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu akafuni ukuthi kutholakale umuntu onedlozi.
akafuni uNkulunkulu ukuthi kutholakala umuntu osekhuluma ngamabhokongo. Akafuni uNkulunkulu ukuthi kutholakale umuntu osebhula, osebhonga. Yikho nje kuleli ibandla ungabhonga. Asibonge. Sengingibone nje na esontweni kubhongisa ngoma. Asibhongisa ngoma esontweni. Ngiyaqala nje ubona ukuthi isangoma sibhonga kanjani esontweni. Ngisho sifike siyisangoma kuyaphela ungoma sithule sithi du. Ongenani ngamanye sikhali idimo. Hayi ukuthi sibhonga. Ngabe bekuyisikhona siyathule sithi du ngoba sile sesendaweni lapho sekuhlela abangcwele ngeke isangoma sibonge phakathi kwabantu abangcwele no. Ngisho ngabe ngezayoni zivuka emoya nje mase zikuleli ibandla kayivuka umoya. Ngeke ukuthi isayoni mangabe isayoni seliqala ukuthandaza sivuka umoya kodwa lapha ngeke sivuke. Kodwa manje kwezinye indawo seziyavuka umoya. Oh, uqala ukuthi kwenzekani? Ngoba uNkulunkulu akayifuni lento, akafuni uNkulunkulu omnye umoya ubuhlale kuwe. Kufanele kuye kuhlale umoya oyingcwele kuphela niyangizwa ngithini? Amen. uNkulunkulu akabhekile ukuthi kube khona omunye umoya noma ngabe ngokayihlo noma ngabe wayemuhle nempandla enjani. uNkulunkulu akabheke omunye umoya kayihlo noma kanyoko noma kayihlo omkhulu. uNkulunkulu ubheke umoya wakhe kuphela, umoya oyingcwele ukuthi uhlale kumuntu oyingcwele. Umuntu oyingcwele uhlalwa ngumuntu umoya oyingcwele kuphela. Amen. Hayi omnye umoya. Mase uhlalwa ngomnye umoya noma ungathi ngokayihlo noma ungathi ngokayihlo omkhulu noma ungathi ngokanyoko, uyaphinga nalowo moya kusho uNkulunkulu. Amen. Kusho uNkulunkulu. Manje na ke uyabatshela abantu uthi cha, uNkulunkulu uthena singayihlanganisi namadlozi. Abantu bethukuthele, abantu besho lokhu nalokhu besho nalokhu balokhu abafuni ukuba isono sisuke kubo, abafuni ukuthi bekhunjulwe ngesono. Isono lesi sekuyinto enhle kubo, bakhuliswe ngesono. So manje na lesi sono lesi uma umtshela umuntu ukuthi cha, uNkulunkulu akalifuni ilokhuza idlozi, umuntu uyathukuthela. Kodwa uNkulunkulu ushilo bese ethi uyamthuka. Kodwa umtshela into esho uNkulunkulu, udumisa uNkulunkulu ngomlomo wakhe. Kodwa uma somtshela ukuthi uNkulunkulu uthini, akasathandi. Akasathandi. Kodwa uqoqa abantu wathi uyakholwa. Waqoqa abantu wadumisa uNkulunkulu. Uma phambi kwabantu epilingane esho yonke into ethi uJesu ngaphakathi, uJesu njalo, uJesu inkosi, epilingane esho yonke into ejuluke njengoba ngijulukile. Kodwa mina ngcono ngoba ngijuluke ngendlela yakho. Abanye abantu bangashumayela bejuluke behambe lonke leli lokhoza beqamba amanga bekhothisa abantu. Ngoba uma ngabe utshela abantu ngokuthi uJesu inkosi kodwa ungayigcini imithetho kaNkulunkulu, unamanga, udlala ngabantu. Ngoba lapha uJesu uJehova uthi anogcina izimiso zami nizenze. Kusho uNkulunkulu asho. Kusho uNkulunkulu asho. Levi 20 verse 6 to 8 uthi anogcina izimiso zami nizenze, anogcina imithetho yami niyenze, ngoba ningcweliswa yimi, imina enginenza nibe ngcwele, imina enginenza nifanele izulu. Ngoba ukuba ngcwele ukufanela izulu. Uthi ke uNkulunkulu imina enginenza nifanele izulu. Kodwa ukuze nifanele izulu, gcinani izimiso zami nizenze. Ngizoyithatha apha intshumayelo ngaphandle kwaleyo. Ngizoyakha eqhangana. Ikuphi okunye ngizomtshela yona ngoNkulunkulu ngaphandle kokuthi uthena uNkulunkulu siyomkhonza ngokugcina imithetho yakhe. Ikuphi okunye ngizovela lapho. Inkosi busise lokho engizwile. Amen.
Inkosi kusethemba. Amen.